সাবস্ক্রাইব খাইদি ইডুটিপস কক বরক চ্যানেল নো তাইন বেল নোটিফিকেशन नो क्लिक खाइना रखदी अमो हाई जॉब न्यूज़ वीडियो जतन से सकांग माना बागै खुलुमका ताकुताय बुकुक सं जतन लामसको चिनि चैनल इडुटिप्स कक बरग ताकुताय बुकुक सं नरक साइमानो जों चिनि चैनलो सालबुरुं बुरुं नो नरंनि बागै चाकरिनि खबर ताइ एडुकेशनल भिडियो रंनो तुइ फाइ दंगो हंके ताकुताय बुकुक सं अमा हाइकेनो जोंतिनि नरंनि बागै तेगाइसा हाइनो हाइ खताल चाकरिनि खबर तुइ फाइका ताकुताय बुकुक सं अ चाकरि अंखरि फाइका नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर लोकोमोटर डिसेबिलिटीज दिव्यांग जाननि तुइ अ चाकरि अंखरि फाइका ताकुताय बुकुक सं अ चाकरि अंखरि फाइका मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नि थ्रोतै ताइ अ चाकरिनि जे पोस्टिंग बा अ चाकरिनि जे एरिया अंखरि फाइका बा अ चाकरि जे जागानि बागै अंखरि फाइका अमो अंखरि फाइका त्रिपुरानि कम्पोजिट रिजियोनल सेंटर नि बागै अ चाकरि अंखरि फाइका हंके ताकुताय बुकुक सं अ चाकरि रक त्रिपुराव नंनाय अबोनि पोस्टिंग रकबो त्रिपुराव तंनाय अबोनि बागै बरक नोटिफिकेशन बरक पुइलान सैजाका NILD बा नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर लोकोमोटर डिसेबिलिटीज नि थ्रोतै अ जागाव त्रिपुरानि कम्पोजिट रिजियोनल सेंटरो शारीरिक अक्षम व्यक्तिদের दक्षता उन्नयन पुनर्बास एवं क्षमतायনের उद्देশ্যে চুক্তির ভিত্তিতে নিম্নলিখিত শূন্যপদের পূরণ করার জন্য যোগ্য ভারতীয় নাগরিকদের কাছ থেকে আবেদনপত্র আহ্বান করা হচ্ছে माने न अ जागाव बरक जे कक साजाका अमंखा त्रिपुरानि कम्पोजिट रिजियोनल सेंटरनि अंडारो जे फिजिकली डिसेबिलिटीज बर रक तंमानि बरंनो अ जागा हेल्प खाइना बागै बा ट्रेनिंग दग्रिना बागै अ जागा चाकरि अंखरि फाइका ताकुताय बुकुक सं अ चाकरि बरक ऑल इंडिया नि जेकुनो बरक न इनभाइट खाइजाका आबोनि परे बरक साका पुइला अ चाकरि 6 मासनि बागै तंनाय चाकरिनि 6 मासनि तैनो नरंनो जागा बेतनक बरि जांनाय हंके ताकुताय बुकुक सं अ चाकरि बबो पोस्ट नीति अंखरि फाइका ताइ बेतनक बसक रिजांनाय अबनिति जों तिनि किसा अ जागा नायनाय पुइलानो बरक अ जागाव पदेर नाम पदेर संख्या एगिभूत राशि बा बयस सीमानि कक साजाका मानेनक अर बरक पुइलानो पोस्ट नि मुमुं ताइ पोस्ट नि नम्बर ताइ अ जागाव बरक बेतननि कक ताइ बयस सीमानि कक बा एज लिमिटनि कक साजाका पोस्ट नि मुमुं खाव जागाव सहायक अध्यापक क्लिनिकल साइकोलॉजी अ पोस्ट नि अंडार खरकसा बरक नाजागनाय अबनि बागै जे बेतन निजांनाय अमंखा 55,000 पर मान्थ प्रत्येक मासो नरगनो बेतन निजांनाय बयस सीमा बा एज लिमिट बरक साजाका 45 इयार जरातै नरक अ चाकरिनो एप्लाई खाइमानो आबनि परे बरक साजाका बृत्तिमूलक प्रशिक्षण नि बागै अ जागाव एकटा पोस्ट अंखरि फाइका बा एकटा वैकेंसी अंखरि फाइका बेतन निकक बरक साजाका 35,000 प्रत्येक मासो नंगनो रिजांनाय बयस सीमा बा एज लिमिट बरक सागा 30 बछर आबनि परे बरक साजाका ओरिएंटेशन मोबिलिटी इंस्ट्रक्टर अ पोस्ट नि बागै अ जागा कायसा चाकरि अंखरि फाइका अबनि बागिबो 35,000 प्रत्येक मासो नंगनो रां रिजांनाय बयस सीमा बा एज लिमिट बरक साजाका 35 इयार जरातै नरक चाकरिनो एप्लाई खाइमानो आबनि परे नेक्स्ट पोस्ट अंखरि फाइका क्लिनिकल असिस्टेंट HI क्लिनिकल असिस्टेंट HI नि बागै अ जागा कायसा वैकेंसी अंखरि फाइका अ जागा नरंनो बेतन रिजांनाय 32,000 टाका प्रत्येक मासो नरंनो रां रिजांनाय आबनि परे बयस सीमा बा एज लिमिट बरक साजाका 30 इयार जरतै नरक अ जबनो एप्लाई खाइमानो आबनि परे जे नेक्स्ट पोस्ट अंखा अमंखा क्लिनिकल असिस्टेंट NR नि बागैबो कायसानो जागा वैकेंसी अंखरि फाइका बेतन रिजांनाय अ जागाबो 32,000 प्रत्येक मासो नरंनो आबनि लगी बयस सीमा बा एज लिमिट बरक साजाका 30 इयार जरतै नरक अ चाकरिनो एप्लाई खाइमानो आबनि परे नेक्स्ट पोस्ट अंखा कर्मशालार सुपारवाइजर कम स्टोर कीपर मानेनो सुपारवाइजर कम स्टोर कीपर नि बागै अ जागा चाकरि अंखरि फाइका अ जागाबो कायसा वैकेंसी अंखरि फाइका अबनि बागै नरंनो बेतन रिजांनाय 25,000 प्रत्येक मासो आबनि लगी बरक बयस सीमा बा एज लिमिट कक साजाका 30 इयार्स आबनि परे बरक अ जागा साजाका करनिक पोस्ट नि बागैबो अ जागाव एकटा वैकेंसी अंखरि फाइका करनिक पोस्ट नि बागै बरक जे बेतन नि कक साजाका अमो 20,000 प्रत्येक मासो बेतन नि कक साजाका आबनि लगी बयस सीमा नि कक साजाका बरक अ जागाव 30 बछर मानेनो 30 बछर जरातै नरक अ चाकरिनो एप्लाई खाइमानो आबनि परे बरक साजाका नरक जुदि अ चाकरिनो एप्लाई खाइना मोजंगांकै बा अ चाकरिनि नरक जुदि इंटरेस्टेड तंखांकै नरकनि एडुकेशनल क्वालिफिकेशन नरकनि एज प्रूफ आबनि परे नरकनि कास्ट सर्टिफिकेट नरकनि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आबनि लगी नरकनि फोटोकॉपी रक आबनि लगी बरक जे अ जागाव एप्लिकेशन फॉर्म नि कक साजाका अ एप्लिकेशन फॉर्म नो बंगनि वेबसाइट थांगि नरक मानि थानाय बंगनि वेबसाइट नि एड्रेस बर रिवैखा
bongni website ni hoite norok application form no download khai o application form rong no bongni Kolkata ni je address tongmani Kolkata ni address office address o office address o norok post office ni through dei norok send khai ma ro hanai bongni Kolkata o jo address tongmani office address o office address sangkha Rashtriyo Gotisil Dibangjon Songstan BT Route Bon Hugli Kolkata 700090 o office o norok ni address rong no ba norok ni documents rong no send khai ma ro hanai norok jodi o chakri ni bagai interested nokangkai hangke o notification ongkori phaika 16 tarikh hangke 30 din ni bisingo no norok o job no borong thani apply ma khainai mane no norok ni documents rong no borong no office ma ri rohonai post office ni through tei aboni pore borok sajaka norok je puro norok ni documents rok post office ni through tei rohonai obviously norok kaisa kham ni bisingo rohonai hangke norok je puro kham bisingo norok ni document no danai dai paiman pore norok kham rok no sit khai pedi sil khaiman pore kham sakao kintu norok ni bo job ba bo post ni under norok chakri khaina musung norok abono mention khai marinai tai borok ni office ni address bo norok mention khai marinai amoni pore takoktai buksung borok sajaka norok jodi oboni application form tai o chakri ni tei tebo nangmani details rok mana musung khangkai borok ni je official website omongkha www.niohkol.nic.in o jaga thangi norok visit khaimano visit khai o jaga norok borok ni application form no download khaimano tai o chakri ni tei tebo nangmani details rok bo naimano hangke takoktai buksung tini ni bagi asungno jeng tini chino video nailekha Tripura tei ongkori phaimani kaisa chakri takoktai buksung omo kintu jeng post apply khaina nangnai Kolkata no haipano jeng jepro chakri manai omo kintu Tripura no posting klainai hangke takoktai buksung o chakri ni tei jeng tini kisaron details nailekha omo ongkori phaika National Institute for Locomotors Disabilities ni bagai o chakri ongkori phaika Kolkata Processing ni through tei haipano chinomo Tripura no posting klainai Tripura ni je Composite Regional Center o center ni under no o chakri ongkori phaika ba o center no o kam rok nai hangke takoktai buksung norok jara interested tongo norok o chakri no apply khaimano hangke tini ni bage asung no takoktai buksung malai next video o om haite bo nangmani information no toi takoktai buksung norok chini channel o katalangi tongkhai chini channel no subscribe khaina di malai next video o om haite bo nangmani information ni video rok no toi khulumka jotono no jai hind